قول مرن پیر مرن امونه حسیل بونه صغیر نه یه رو مبود جو گله که قربو همون عربی ام 37 سال بافقال ما جه ارمنستان کوچبری ستالین درباس کر هونی ورا قرقستانی زاری ما معزن دون زاروی که ما وقت دچنا خوندن زمان خن زانن ورسی خبر دن همچه حسن بین میگیش نوالات خدا بین کردستان و خدا دیگه کردستان است که همه سر آقا باف کاله خون دیروکا کردین کرگزستان به ایش و المین گران داگرتیه. جاره یکمین دما فرمان وان جهلا سوویتا سوسیالیست و هات داین روپلین سالنامهان 1937 نشان دادن. پیشنیار و داخوازه که جهلا لاورنتی بریا و هات کرن دهاوینا 1937 دبو فرمان و بریارا جوزف ستالین. سال 1937 جنخچیوان و ارمنستانه سال 1944 جی جگرجستان به 10,000 کرد لترین و کامیون حیوانان هاتن سوار کرن و دبن کنترل و دورپیچ کرنا لشکرین ارتشا سورده بر با آسیا ناوین و هاتن سرگون کرن. سی هفته سالی چرچارجی هر چیزی زمستانی هاتن شکرنه ترین حیوان به دکینن وان ترین ها دهات نکنی ملت گلک هاتا کرکنی مثلا واقعا ترین دمرن در خصوص میتیان دادن دبرن کسیم زن خدا برین چی برن هم سرگون کردن 37 سالی هم سرگون کردن هاتن برا سالم هی تمام نبی عربی عرضی گل زوری ما گل درد و بلا کشوندن گل جماعت ما بن واگون پویز دو کدن بن واگون امات نورا ساسوما در کدن ولات قرستانی موچا هفرا برایوش همیشت بین رن در باز دکن ایرول کازاکستان، کرگزستان و ازبکستان لگوری دانه و رژه نفرمی بقاسی 200,000 کرد جی. بشک گرینگ جوان کردان ایرو جیانا خواه لکرگزستان بردوام دکن. سال 1989 ددما سوویت ده سرجماری هاتیه چکرن و لگوری سرجماری هجمارا کردین کرگزستان 14,300 کسه. لگوری دانه این کردان او رقم گلک زیده تره. اینها 2013 سالی رسمی دولت دبیجه 13,000 نیف کرد کرستان دهه لی به حساب ما کرده هم در دوره 30,000 چما؟ چونکه گله کرد کرستان ده هاتی آسیمیله کردن نه پاسپورت خود کرد نمیسی لی وقت جه دپرسی که کی دوست کرد در دوره 30,000 کرده کرگزستان ولاته کی آسیا ناوینه کو تو گریدان و سینوره و به دریای ره تونه لباکور کازاکستان لروجاوا ازبکستان لباشور روجاوا تاجیکستان لباشور روجلادجی جیناره چینه لگوری دانه این سرجماریا فرمیا سال 2009 نفوسا کرگزستان ج 5,482,000 کسان پکته رژیا کرگزان لناو ولت ج 165 تاتار اویگور کازاک اوکراینایی و کرد کمنتوین دن این کرگزستانه. پنج برفنبار 1936 بناو کومارا کرگز یا سوویتا سوسیالیست بویا اندام کومارا یکتیا سوویتی. 31 گلاویجا 1991 سرخوبونا خو اعلان کریه و یکتیا سوویتا سوسیالیست و قطیه. زمان کرگزی ج ایلون 1991 و زمان فرمی دولتیه. لهلادن زمان روسی جی
di statuya zimanê fermî de ye. Erê dibêjin ya derbeder bûn welat berdan ji ber êş û zehmetiyan ji ber darê zordestiyê welat berdan çû almata Kazakistanê çûn Bişkeka Kırgızistanê çûn Tiflisa Gürcistanê çûn Yerevana Ermenistanê çûn Xorasanê bela bûn Kurd û bi ser êşê xwe de naliyan هینجی حسرت آوان اولات آزاد کردستان آزاد شمان پروار دویجه دوی برچیبونا ولات ما تیربونا ملات خلقه باشتره ایدا اصلا بیا اوا چا ولات ما یا کال باوی ما وربونه باوی ما ور بیا از بو ما زاروک ما بیان نوی ما ورن هوایی دا والا چا ولات لی بربی گوی ما دل ما جو ولاته خون خیال کردی کردستانه که آزایه ای رو بیجی سبه بیجی هم برز دانن والا هر تیم خبردان لا مجلس داده چه دوه هر کسی دویجه آخری هم برکنن باش وجیرن وجیل ولات خلقه نه ولات ما شاید ما کردستانی هم باورن زمانی ده هم نیکار بینیجی هم نگیجنیجی زاروکی میبین خام خیالم یالی کردستانه ابا یک لی هم کردستانی نمینن هم به نگرن کردستانی جی کردستان برای آوا با کردستان که آوا بو حساب که هم دبن هم به خدا و خواهی دبن Piştî salên nodî û hilweşandina Sovyetê, Kurdên li herêmên Celalabad û Oşê dimînin, ji neçarî berê xwe didin Bişkeka paytaxt û derdora wê. Polîtîkaya Gorbaçov bû sedem ku li Uzbekistanê di navbera Uzbek û Tirkan de şer û pevçûn derkeve. Vê yekê bandora xwe li Kırgızistanê jî nîşan da. Kırgız û Özbek pevçûn. Gelek netewe ji tirsa terka Kırgızistanê kirin. Di nav wan neteweyan de Kurd jî hebûn. جا ورا وقتی که ورس کشیا چو آزاری کشیا چون آزاری آذربایجان ارمنی کشیا چون ارمنستان روس چون روسیه تاتر چون تاترستان هم کردتنه ورا من ارتا قرغزاده ازبک کشیا چو درکد همیش هم کردتنه ما کرداش نه ها ناوه و چاوی ترس کردا کرد و خیلی میشه ارمنستانه ناو ارمنستان دا دیسا میشه عجما فله هفکت فله روینه چون آذربایجان کرد چون آذربایجان پاشش ور پریوان هات درکت نه قزاقستانه کرده مجی ورا یال جلبات شرکت کورتا ازبک قرغز کرد روین درکت گلک چون روسیه چون قزاقستان آلماته مجبور کرد اما تورا مگو پایتخته نزدیک کردی اکشن هات کتا بشککی Kurdên Kırgızistanê bi piranî li Bişkeka paytext û derdora wê dijîn. Gundê Çadkulê yek ji wan gundan e ku beşeke giring ji şêniyên wê Kurd in. Li vî gundî Kurd, tevî Kırgız, Uygur û Rus û milletên din di nava aştî û aramiyê de dijîn. Vira roja yûrê wexta heta 200-300 mal êlame dijî. Giş qaymê hevin, giş kurapê hevin. Yûrê vira hem topûne birakî me çê rama Xwedê 5 salî yûrê çilî wî ye. Vira wî gundî dîsa milletê din jî dijînê. Qirgiz hene, Uygur hene, Rus hene, yî pirê wî Kurmanca. Em giş vira xwe heyî xwî dikin, heyî ve êlame xwe xwî dike. Dawara heywana şîrê xwe dava dikin, îsa jî serê xwe xwî dikin. Nu cihalê me vira kêm dixwînin. Сам мне 65 лет.
Ez Uygurum û 65 salê me. Ji sala 1955 ve li vî welatî dijîm. Ji sala 1994 ve cinarê min Kurdin. Em li vir biratî û dostaniya hev dikin. Em qenciyê jî, xerabiyê jî bi hev re derbas dikin. Îro serxweşî û sersaxiya cinarê min e. Cinarê min rehma Xwedê kiriye, ez hatime serxweşiyê. Di navbera me de ferq û meylî tune ye. Em hemû bi hev re biratiyê dikin. Em hemû milletekin li ser sifreyekê nan dixwin. Îro li gundê Çadkulê sersaxî heye û nanê xêrê tê dayîn. Di nav hawariyên şînê de gelek kes ji gelek bajarên Rûsyayê qesta sersaxiya li gund kirine. Ez hacı bigêjam cemaat o dastê xulûs kiriye divê homên bigêja ruhî mirî wana. Rahma Xwedê lêvên cîwan cenneto. Suretê el-Fatiha. ولو من أبوي مقتلي مشوتين مدوغ برودي جيك قريب نسلو وي بابا مشوتي بابا انت معايا اللي بيه مع ماما قرطانة حميد بيجي نارتك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yekîtiya Kurdên Kirgizistanê sala 1992 bi navê niştiman tê ava kirin. Sala 2001 Yekîtiya Kurdan navê xwe diguhere û dike medya. Sazî dibin banê Asambleya Gelên Kirgizistanê de karûbarên kulturî, edebî û hunerî dimeşîne. Li gorî Serokê Komaleya Kurdên Kirgizistanê Şêx Remezanê Seyîd, rol û giringiya Kurdan di nav Asambleyê de gelek bilind e. Nava Asambleya gelek Kırgızistanê rola Kurda gelek e. Em jî wek hemû milletên Kırgızistanê cî me îra me heye. Em me tevî hemû pirs û girêkê dewletê dikin. Mesela Asambleya xwe tê hesabê çi komela şêwirdarê prezîdentê dewletê. Ew yek carekî tê bîra min hevdîtineke min prezîdentê dewletê çêbû Akayê bû çirê. Akayê bû me xeberda ser hava mesela me xeberda evî habût got brilliant. Zanî çima xweş e. Got xweş e çimkî her ekî wê hene her yarîkî wê rengekî got dide. Got ji bêhna wê jî brilliant xweş dide. Got em dixwazin Kurd ji rengê xwe bide dewleta Kırgızistanê. Rastî jî Kurda rengê xwe bide dewleta Kırgızistanê. Mesela Kurda milletê Kurd îro ser her xebatê dixwedî bibînin. Doktorê me jê heye, polîsê me jê heye, hemû tiştê heye. Serokê Asambleya Gelên Kirgizistanê Bektemîr Murzobrahîmov diyar dike ku Asamble navenda çareserkirina kêşeyên neteweyên Kirgizistanê ye. Li Kirgizistanê bêhtirî 120 millet dijîn. Ji bo ku di nav wan de kêşe dernekevin, Asamble kar dike. Ev dezgeha fermî sala 1994 ava bûye. Îsal 20 saliya Asambleya me ye. Dibin banê Asambleyê de 28 netewe, xwedî komele û dezgehin. Tevî Kurdan, du milletên din jî hene ku bêdewletin û di Asambleyê de têne temsîlkirin. Ew jî Dungan û Uygurun. Lê tiştê girîng ji bo me ev e. Her millet xwedî mafe ku çand û hunera xwe bi pêş bixe û bi zimanê xwe biaxive. Ji bo me şanazî ku li kêleka me Kurd hene. Yekîtiya ciwanên Kurdên Kirgizistanê dibin banê Komeleya Kurdan de
karobarên hunerî dimeşîne. Dibin vê banê de ne tenê Kurd, xwendevan û ciwanên milletên din jî hewla çalakiyên hunera Kurdî didin. Ez gulê zavçiyê Siltînim. Asosiyasya Kurda dixebitin 3 sal. Serokê Genca Kurdê Qirgizistanê. Asosiyasya me dixebite bûygovan de Kurda, strana dêje hene. Em hem dixebitin hem strana dibêjin hem qilana dileyîstin. Kîjan mîrapriyetir ji Qirgizistanê dibe em kurmancî û roj dileyîzin diçin dixebitin. Konferansiya Gencê Kurmancî Qirgizistanê dikin. Hem bi serokê me ve Kurda em ji vir giş ek dikin bi serokê Kurmancî Tirkiyê berv dikin. Roja yekem gava min goh da müzîka Kurdî yekser kete dil û mejiyê min. Paşî hêdî ketim nav xebatên Kurdî. Ez bi hevalên xwe yên Kurd re beşdarî şahî û konserên hunerî dibim. Gelê Kurd gelekî dilsoz e. Bi rastî jî taybetmendiya Kurdan gelekî cuda ye. Bi serpereştiya Komeleya Medyayê di radyoya fermiya dewletê de heftê carek 20 deqe weşana Kurdî tê kirin. Redaktorê radyo me tek hejor bû. Berpirserê radyo jî ez bûm. Me tê da bernema diweşandin. Me tê da bernema soçê dikir ku mêvanê me jî dihatin me teklîfê radyo dikir. Me seran intervîw me helda, me seran ek bername çê dikir. Me tê da mûzik diweşandin, stran diweşandin. Me serhedê dengbêja me tê da qise dikirin. Gelê me ku kê nizanbû me tê da naskirinê. Pirê wê radyo me da me ser zimîn me xeber dida, ser zimanê zaroka dayîkê. Civaka Kurdên Qirgizistanê piştî salên şêstî gelek navên girîng derxistin. Di nav wan de gelek hakim, dozger, endezyar û doktor hene. Lê di vê mijarê de balkêşiya Kurdên Qirgizistanê ew e ku ew xwediyê artêşeke polîsan in. Vê derê artêşê polîsana Kurdan heye. Birinci zêdetir Kurd li polîsê de Çînên mezin standine. Miralay, polkovnik bêjin arbay dibêjin. Niha vana hemû li sistêmê polîsê de kar nakin. Teqayî de derketin heye. Niha xebatkirin hene. Lê ev li Sovyetê kevin de tenê ev rewş tene li Qirgizistanê. Yani Akkas polis tu komaran da tu cumhuriyeten de tünne bu niha jî tünne. Niha me davetê filanê diçî rûdînî mesela birinci polis rûmiştiye derim. Hemû Kurdin. Li Azerbaycanê jî polis pir hebûn. Lê mixabin Kurdên Azerbaycanê no di neh seref hatine asîldekirin bişeftekirin. Azîzê Dawudê Axabegê û Brahîmê Paşayê Nadir du ji wan payebilindên polîsan in ku salên duvedirêj di Wezareta Karên Navxweyî ya Qirgizistanê de kar kirine. Her du jî endamên çalak ên civaka Kurdan in û xwediyê gelek xelat û madalyayên hêjan e.
نادیروف هبیه نادیروف من اول نهیکه و شرام خده شش چند سالی دارم که پلیس خیلی و نکاش لونکه مجال که مزاف دخل دولت اثر بیشم دولت فرقی داینانه فرقی داینانه نام او کرد او قرغیز او روسا تشت سات تشت نام کنه معلومه که پاگونه ها ملتیش تونه تیدا ملتی تونه نام پاگونه دام دخلتن امجی که دخلتن هرگز کامل هبن تشت سات تونه اوه قلقا لاپا مازن دام بیشن که قرغستان ولاتی مبیا کردستان ناز گینیرا بود او ام بیش حوالی قرغز خود بیشن دوین ابراهیم پاشه ام بیش حیفت دوید تو چما پاسپورت نانی شی تو قرغزی بنیس قرغز تبی گینیرا بقول از پاسپورت بنیس لی سرچاوی خورا چه بیشم از کردم از تو وقت ملت خو تو نکارش ملت بیشن نه از کردینم رسول محمد سلطان یک جوان دکتر و جراحانه کو ایرو گلک شاگرتین کرگز روس و اویگور لبر دستوی کارت کن او بخوا سال 1907 لماسیسا ارمنستان هاتیه دنیای و بریا هلوشاندنا سوویت مالباتاوی کوچی کرگزستان کریه او نخوشخانه که هری مزن آ بیشکه که کار خو بردوام دکه و دناف کردان ده بناو دکتر ما تیناس کرن و نخوشخانه ده از سر ناو اونیورسیتا دکتریه ده شغلم قرصا چارا استودینت قرصا چارا را درس جراحی دادم بوی راجی توایی خستخانه داده شغلم عملیات دکم خواتش یعنی خواتش پیرات کم همچنین uzmantiye دکم اونیورسیته دار لی خواتم سر اونیورسیته گریدایی اونیورسیته دکتریه وردا درس جراحی دادم قرصا چارا را استودینت دارم بازار علامدین مزنترین بازار بیشککیه و گلک ملت تیده کارت کن. ده بازار ده هر تشت مروف تخوازه پیدا دبه. بالکشیا بازار اوکو پرانیا کارکر و فروشکاران جنن. ده بازار علامدین ده به تیرا خواه فروشکارین کرد هنه و تاوی ملتین دن سر سبیتین و ایوار بدلکی گش ودگرن مالین خواه. از دیلو من ایزا کرولی بالا من از تاشکندات من سال 6 ساله برات خفتم دی باوی من شکاف گازی نجام نیستانینه نامه داره نامه دا قرغزی هنه اولیشی هنه اوزبیکشی هنه ام سه مریوه خو قرمان جن را ام مالوچ که در خوشن بازار اکم عزنه ایرو 20 سالیا اسامبلیا گلین کرگزستانیه. کرد لسر ناوی خو لبیشککا پایتخت شاهیه که مزن آماده کرنه. جه کازاکستان و ازبکستان جی میوان هاتنه. دناو میوانان ده کرگز، قازاق، اویگور، ترک و روس جی هنه. آستا شاهیه گلک بلنده. وزيدا كتم كلو كاش خانان وزيدا كتم سري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدا مجول بوم بيساج خمان وكلان ودردان برين آخ ذا ويلو لو دیسا بومب و بارانه هر فری گردی مجدومانه دیسا نالا بریندارانه دنگی دای کاتل سر لور کی